Reka twongere tubasuhuze aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye bigize isi dutuyeho. Nge ndi Claude, ini nkuru mpamo official. Uyu munsi turi kuwa mbere itariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Ngarukanye hano andi makuru menshi cyane y'imirwano n'itegurwa ry'imirwano. Amakuru ari kwerekana ko abarwanyi ba M23 natwirwaneho bamajije gutegura gahunda yo gufata utundi duce, bino bikanagendana n'ibimenyetso ngiye kukugezaho. Ubona ko hari muri Kivu y'Amajyepfo cyane muri la axe za Fizi ibintu bigiye gukomera, ndetse agace karimo Bibogobogo, Baraka hano rwose mu gihe gito kiri imbere ibintu bikarushaho gukomera. Kuki M23 natwirwaneho bamaje gufata uno mwanzuro wo kuba bakongera gufata ibindi bice muri territoire ya Fizi? Ese ni igiki kiri kubigaragaza? Amakuru ari kwerekana renfort zo ku rwego rwo hejuru. Turaje turebere hamwe ino gahunda ukiteye. Turanyaruka no kunandi makuru akomeza kugenda vugwa y'imirwano. Hano rero twamaje kumenya strategy, amayeri igisirikare cy'u Burundi na FARDC bari gukoresha kugira ngo botse igitutu M23 natwirwaneho babashe kuyambura ibice, nubwo bitari gukunda, ariko aya mayeri bari kuyakoresha. Ubona ko ari ukugaba ibitero mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngiye kukwereka mu duce tugiye dutandukanye. Hano rwose turaza kwibanda ku makuru y'imirwano, turaza kuvuga amakuru masha ari kuvugwa mu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira umaze igihe 23 yarawuvuyemo hakagarukamo abarundi, FARDC, Wazalendo, FDR n'abacancuro. Ubu nayahe makuru masha ari kuhavugwa? Ndaje nyakugezeho rwose mu mujyi wa Uvira, ndahakugeza dore ka aya makuru nyafite hano imbere ejyanjye. Turaza no kunyarukira ku zindi axes zigiye zitandukanye muri Plaine de Ruzizi. Humvikanye urufaya rw'amasasu ndetse bisa nk'imirwano. Ese ni ibitero biri kugabwa nande mu duce 23 yafashe hano muri Plaine de Ruzizi? Nandi makuru agiye atandukanye hano. Tukaza kunyarukira mu ntambara za politike na diplomasi. Ubona ko rukomeje kugereka hagati ya Kinshasa n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo. Izi ntambara za politike na diplomasi kuri inshuro zihagaze gute? Nazo zifitaho zihuriye ni intambara. Ubona ko rwose Alliance Fleuve Congo nayo ihagaze neza muri izi ntambara, nubwo Kinshasa nayo itoroshe rwose muri izi gahunda. Ariko rero aya ni amakuru masa ngiye kukugezaho n'ayandagiye atandukanye turi buze kuvuga yo ku mirongo y'urugamba n'izindi ntambara za politike na diplomasi. Kubwizo mpamvu rero reka duhite twihuta rwose turasa ku ntego, ariko ngusaba gukora subscribe. Ndi kubona rwose ibintu biri kugenda biza, mukomeze mudushigikire, mukore subscribe tureko twagera ku bihumbi 5 rwose. Niba utarakora subscribe wayikora, urabudushigikiye cyane. Kandi ikindi nturangiza aya makuru udakoze like, kuko bituma Google idukorera recommendation aya makuru yacu akagera ku bantu benshi bashoboka. Mukoresha bino biganiro mu bisangiza abandi. Iyo niyo nkunga ikomeye ngusabye kugira turebe ko inkuru mpamo official iyi ni channel nsha yanyu yatera imbere, ubundi nkakomeza kugenda mbagezaho amakuru rwose yizewe kandi mu gihe cya nyacyo. Iyo niyo nkunga ikomeye tugusabye rero. Ubwo nkomeza kubabwira ko hari ibintu nkiri kugenda settinga rwose bya studio mu minsi iri imbere, ibintu bizagenda bihinduka. Ubwo kubantera n'inkunga rwose mwayintera kugira ibintu birushaho kugenda neza. Kubaka ibintu bisa ntago biba byoroshye. Reka dute twihuta twigire mu makuru yacu turasa ku ntego. Amakuru ari kwerekana ko umutwe wa M23 natwirwaneho rwose ubona ko bamajije gutegura gahunda yo kongera kwatsa umuriro ku gisirikare cy'u Burundi, FARDC, Wazalendo, FDR n'abacancuro. Hano bikaba bikubiye muri gahunda yo kongera kubambura ibice, nubwo abarwanyi bavuye mu mujyi wa Uvira, ariko nakubwiye ko batari kure cyane kuko bari mu birometero bitarenze 30. Ariko urabona ko hari izindi axes zigiye zitandukanye bashobora kuba bagiye kwatsaho umuriro. Amakuru ari kwerekana iki rero? Ni iki kiri kubyerekana? Ibi nibyo ngiye kukubwira, wowe tega amatwi wumva uko ibintu bihagaze nyuma yo kuyacukumbura. Amakuru ari kwerekana ko muri iyi weekend Iminembwe cyangwa se muri abice bya za Fizi M23 yahohereje abandi basirikare benshi. Nibyo hari bitero bikomeje kugabwa muri biriya bice bitandukanye bikikije Minembwe nka za Point Zero, za Rwitsa Nkuku n'ahandi hatandukanye, mu bice bigiye bitandukanye za Rugezi n'ahandi hatandukanye nka za Mukoko. Ibi ni bitero rwose byagabwe muri weekend, ariko ibyo bitero byabaga M23 iri kohereza abandi barwanyi hariya muri biriya bice bya za Fizi. Mbibutsa yuko nubundi twirwanaho niyo yabarizwaga muri biriya bice, ariko nyuma yaho uyu mutwe ufashe umujyi wa Bukavu wahise utangira gucengera, ugenda wohereza abarwanyi muri Fizi, ndetse bagenda bihuza na twirwaneho. Niba bamaze igihe rero bakora akazi ku duce bafashe n'utundi bakomeje kurinda. Ariko iyi mirwano yo muri weekend nk'uko mbikubwiye yabaye mu gihe abandi barwanyi benshi
ndetse n'intwaro ba M23 bagiye muri Fizi. Ubwo no kuvuga ko barasangayo abandi barwanyi ba M23 bagiye gufatanya na twirwaneho. Ubwo twavuga ko M23 muri bira bice bya Fizi ishaka kongera effective n'ubundi bushobozi kubigendanye n'intwaro. Ariko noneho mbere yuko nkubwira intego hano rwose reka nze nkubwire aba basirikare baturutse he. Amakuru ari kwerekana ko kuva ku munsi w'ejo muri weekend rwose hari abarwanyi benshi ba M23 baturutse ahitwa Canzu. Canzu rero hano ni muri teritwari ya Rucuru, hakaba hasanzwe habarizwa ikigo gitoza abasirikare bashya ba M23. Ngira ngo ibyo murabizi. Iki kigo rero cyari kimaze iminsi kiri gutoza abandi barwanyi basubona ko uyu mutwe wa M23 komeza kugenda wongera effective. Cyari kimaze iminsi kiri gutoza abandi barwanyi bashya ba M23. Amakuru akavuga ko rero amakamyo agera kuri 70 yaturutse rwose hari ya Canzu azanye bano barwanyi bashya M23 bari barangije imyitozo, ndetse bamwe bagiye bagaragara bari guca muri bya byerekezo bya Zagoma n'ahandi hagiye atandukanye. Abaturage bo bakavuga ati rwose twarabaze dusanga ari amakamyo 70, ndetse amakuru akavuga ko aba bari bavuye mu myitozo ahitwa Canzu. Nyuma yo kuhava rero amakuru akerekana ko bahise boherezwa ku mirongo y'urugamba mu duce tugiye dutandukanye, ariko ahoherejwe benshi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Urumva ko bereta binahura na babarwanyi basaba M23 bamajije kugera Iminembwe muri weekend bagiye gutanga ramforo. Ariko muri kumva aho baturutse, kuko amakuru aravuga ko nyine abarwanyi benshi bashya baturutse Canzu ni muri Kivu y'Amajyaruguru bajya ku mirongo y'urugamba itandukanye, ariko benshi bajya muri Sud Kivu, bigahita binahura na babarwanyi ba M23 bandi batanze ramforo hariya mu bice bya za Fizi. Reba icyo amakuru ari kwerekana rero. Izi ramforo zigamije iki? Reka tubanze duhere kuri axe ya za Fizi. Mwabonye ko igisirikare cy'u Burundi Wazalendo, FDLR, FARDC n'abacancuro bamaze igihe bagaba ibitero mu duce dukikije Minembwe, ariko bafite intego ngo yo gufata centre ya Minembwe no kwambura M23 na twirwaneho duce twose bafashe muri biriya bice bya za Minembwe. Ibi bitero bikomeje kugabwa ku bwinshi, ariko biraturuka mu tundi duce FARDC n'abarundi bagenzura, kuko twabonye ko ahantu bitegurirwa cyane ubwo twahera za Baraka, ariko twagaruka nanone tukabona ko na za Bibogobogo naho hategurirwa ibyo bitero. Nakubwiye ko mu minsi mike yashize M23 yohereje drone mu kigo cy'abarundi na FARDC hari Bibogobogo cicamo benshi, kuko nyine niho babitegurira. M23 na twirwaneho rero amakuru ari kwerekana ko bafite gahunda yo gusanga ibitero aho bitegurirwa, kubihasanga bisobanuye gufata twa duce bari guteguriramo ibyo bitero. Hano n'amakuru akanahura yuko izi ramforo za M23 zigiye muri Fizi kongerera imbaraga abandi barwanyi b'uyu mutwe bagezeyo bari gufatanya na twirwaneho. Harimo gahunda yo kongera kwambura ibice igisirikare cya Kongo n'abarundi na Wazalendo na za FDLR, ibice bakoresha mu kugaba hariya mu nkengero za Minembwe. Ubwo hano twavuga ko rero harimo ibice byinshi, ntago nabimenya byose, ariko ibyonzi ni nka za Bibogobogo ndetse kugenda ukazagera Baraka. Amakuru ari kwerekana ko mu gihe kiri imbere rwose utu duce tugiye kuberamo isibaniro ry'imirwano, ariko ari uburyo mu 23 na twirwaneho bwo kugira ngo basubize inyuma FARDC n'abarundi babakuraho bategurira ibitero nka za Bibogobogo n'utundi duce turimo hagati utaragera Bibogobogo, no kuva Bibogobogo ukaba wagera Baraka. M23 rero urabona ko yabishizemo imbaraga cyane, urabona ko yabishizemo imbaraga cyane. Izi ramforo rero nicyo zigamije. Ku rundi ruhande kandi aba barwanyi benshi baturutse Canzu harimo n'abagiye muri za Masisi. Muri za Masisi amakuru akavuga ko ndetse kugeza ubu General Makenga agiye kumara iminsi 3 mu bice bya za Masisi, akaba agiye kureba ngo impamvu Wazalendo na za FDLR bakiri mu biriya bice na za FARDC. Ubona ko ari General Makenga wigiriye kuri tere kugira panga uburyo utundi duce dusigaye muri Masisi natwo twafatwa. Amaze iminsi 3 yose, gusa ntimumbaze ngaherereye aho mumenye ko ari muri Masisi, kandi ari gutegura izo operasiyo. Amakuru ari kubyerekana ko amazeyo iminsi 3, ariko bikanagendana n'izo ramforo zindi nazo zagiye muri Masisi. Ubwo rero muri kumva ukuntu umuriro ugiye kwaka muri biriya bice. Ku rundi ruhande ariko reka dukomeze n'andi makuru y'ingingo tube tuyivuyeho, ariko ntago tujya kure yayo, n'ubundi turagikomeza muri aya makuru yitegurwa ry'imirwano n'imirwano ikomeje kuvugwa. Nakubwiye ko igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi batangiye kuzana icyo bita strategy zo kugira ngo bagabe ibitero bikomatanyije kuri axes zigiye zitandukanye, ngo nibwo buryo bwabafasha bwo kugira ngo barebe byibuze niba hari agace bashobora kurekipera. Mwarabibonye rero ko mu minsi yashize bari bakomeje kugenda bagaba
hagaba ibitero. Nejo nakugejejeho amakuru y'imirwano yari kuvugwa muri Fizi n'ahandi hagiye hatandukanye, ariko reka nze nkwereka izi strategy ahantu bari kuzaplikira. Amakuru ari kwerekana ko kugaba ibitero bikomatanyije kandi baranabikoze, ariko ntago biri kuba successful. N'ubu bari kubigerageza ariko ntago biri kubakundira. Amakuru ari kwerekana ko aya mayira agamije kugaba ibitero bikomatanyije kuri froze igiye zitandukanye cyangwa se ku mirongo y'urugamba igiye itandukanye, bahereye cyane cyane ahitwa muri Minembwe osi cyangwa se muri Minembwe y'amajyepfo, ariko ku rundi ruhande bakabigaba no muri groupement ya Bijombo mu majyaruguru. Hano ni mu misozi ya za Uvira, muri misozi ya za territoire ya Uvira barabigaba mu majyepfo ya Minembwe, cyane cyane mu majyepfo ya Minembwe bibanda heherero, bibanda mu duce turi hafi ya za point 0 na point 0 n'utundi tugiye dutandukanye twinshi cyane. Muratuzi za Rwitsa nkuku hagabwa ibitero, za Mukoko hagabwa ibitero, za Mikenge n'agace kari muri Mwenga ariko gafatanye neza na Fizi cyangwa se kari hafi ya Minembwe. Muri utwo duce twose bamaze igihe bagabamo ibitero. Hano amakuru akavuga ko ari zo strategy bafashe kugira babigabe mu duce dutandukanye two mu bice bya Minembwe y'amajyepfo cyangwa se Minembwe y'amajyepfo, ariko banabigabira icyarimwe mu misozi miremire ya Uvira, cyane cyane hano muri groupement ya Bijombo. Muri groupement ya Bijombo rero bakaba bari kwibanda cyane ahitwa Rubarati, nako bari kwibanda cyane ahitwa Ruhuma, za Ruhuna, za Ruhuha, za Marimba, za Masango ndetse na za Rubarati. Ubwo bazi tuduce neza barahazi, kuko amakuru anerekana ko nkaha ngaha za Masango habereye imirwano naho ku munsi wejo, ariko basubizwa inyuma. Ndavuga Barundi Wazalendo na za FDL basubizwa inyuma. Ni nako kandi bakomeza kugaba ibitero rimwe na rimwe hano za Rubarati, ari nako babigaba za Ruhuha, ari nako babigaba za Masango na Marimba. Murumva ko ni ibitero bikomatanyije. Izi nizo strategy ngo bahisemo, bimwe babigabe Iminembwe, ibindi babigabe mu misozi miremire ya Uvira. Muri utu duce nkomeje kugenda nkwereka, kandi izi strategy barazigerageje, ariko amakuru ari kunyereka ko byose biri kuba cyangwa se ntago biri gukunda, kuko kuri izi access zombi mu mirwano imaze iminsi nuko nta na santimetero nimwe y'ubutaka igisirikare cy'u Burundi, Wazalendo, FD n'abacancuro barisubiza. Ubwo rero amakuru akerekana ko nubwo babigerageje ntibikunde, ariko bakomeje kugerageza kureba uburyo babishira mu bikorwa. Nk'ubu amakuru ari kuvuga ko kuri uyu wa mbere bakomeje kwisuganyiriza hafi y'ibi bice nkubwiye, kuri izi access ebyiri nkubwiye, kugira ngo barebe ko bagaruka kugaba ibitero. Noneho barebe ko hari uduce bakwisubiza, yaba hari za Minembwe, yaba no mu misozi ya za Uvira, cyane cyane hano muri groupement ya Bijombo. Amakuru ari kunyereka ko rwose n'ubu bari kwikusanya. Igihe icyo ari cyo cyose mushobora kumva ibitero bikomeye cyane. Tugaruke rero gato muri Plaine de Ruzizi. Muri Plaine de Ruzizi ejo havuzwe imirwano, ndetse nabonye havuzwe imirwano, ariko amakuru ndi gukurura ntago ari imirwano ikomeye, ahubwo ni Wazalendo bari kuza bagaba udutero hara muri Plaine de Ruzizi. Murabizi ko ari ibice byinshi bigenzurwa na M23 natwirwaneho. Wazalendo rero bari kuza bashaka kuhagaba ibitero, ariko twaje kumenya andi makuru. Hari umujenerali w'umuzalendo bagize gutya bajya kwiba inka abaturage. M23 bimenye na ikora operation ijya kwiba inka, nako ikora operation, sorry, ntago ari kujya kwiba, ahubwo yaragiye mu famu y'uwo mujenerali w'umuzalendo wari wibye inka z'abaturage. M23 itizigaruza nayizana zigera kuri 800. Uwo mujenerali w'umuzalendo rero abahombye izo nka ze zigera kuri 800, ariko nawe yari yagiye mu baturage, yohereje abarwanyi be Wazalendo gusahura abaturage mu bice 23 genzura muri Plaine de Ruzizi. M23 nayo ihita imukorera operation, nawe iragenda ijya mu famu ye, za nka zose zigera kuri 800 irazizana. Ubu rero uyu mujenerali kohereza Wazalendo be ngo bagende barebe ko babona izindi nka bazibohoze. Nibyo bitero bari kugabashuma mu ubwo buryo, ariko nta mirwano ikomeye cyane iri kuvugwa muri Plaine de Ruzizi. Ku rundi ruhande kandi hari amakuru ari kwerekana ko Ikisangani, mu kanya gato turagaruka ahitwa za Minembwe, ariko mbere ko tujya Kisangani reka tugaruke gato ahitwa za Minembwe, kuko hari amakuru ari kunyereka ko ejo mwabonye ko hari ibitero byagabwe mu gace ka Gakenge ka Gakenge, ibitero by'amadrone no mu tundi duce turimo za Kalongi. Ngira ngo ayo makuru nayo yarababwiye, ariko amakuru ngiye kuguha kuri resulta z'ibitero by'ayo madrone nuko imwe muri drone ku makuru turi gukurura yahanuriwe hano za Gakenge.
yarahanuwe ya FARDC bikanahura na bwa bwurizi bwa M23, ariko drone imwe muzagabye ibitero yarahanuwe n'ikamakuru akomeza kugenda byerekana, ndetse mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo rwose hari mu nkengero za Minembwe n'ahandi hatandukanye. Amakuru ari kunyereka ko imirambo myinshi y'abasirikare ba FARDC na Wazalendo yagaragaye, byumvikane ko ibitero bagabye bitabahiriye ndetse byose byasubijwe inyuma bari kumwe n'ingabo z'u Burundi, n'ikamakuru akomeza kugenda abyerekana. Ku rundi ruhande rero reka tube tunyarukiye gato Kisangani. Nyuma y'ibitero byagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ndetse umuryango w'ubumwe bwa Afurika ukamagana ibyo bitero, wamagana M23 na twirwaneho na M23 nabo bakabasubiza ati ni mugute mwamagana ibitero byacu Kisangani, twaragiye gusenya drone ziza kurasa abaturage bacu b'Iminembwe. Kuki ibyo bitero biza kurasa abaturage b'Iminembwe mutabyamagana? Ibyo nabikugejejeho, ariko twigire ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Mukanya duhite tugaruka mu mujyi wa Uvira. Haravugwa iki? Ubu ngubu amakuru ari kwerekana ko ngo guverinoma ya Kongo yatangije icyo bita iperereza. Sinzi rero iryo perereza bagiye gukora, niba ari ukureba ibyangiritse, niba ari ukumenya amakuru, cyangwa se niba ari ukureba uburyo icyo kibuga kigabwaho ibitero. Iperereza ryatangiye, ritangijwe na guverinoma ya Kongo, ariko ku rundi ruhande ngo guverinoma ya Kongo yamaje gufata ingamba zikomeye cyane zo guhangana ngo n'ibyo bitero bya M23 muri Kisangani. Ubwo nukuvuga ngo ni guverinoma ya Kongo yashizeho ingamba ku buryo ibindi bitero twirwaneho na M23 bagaba ku kibuga cy'indege cya Kisangani ngo byaburizwamo. Reka dutegereze turebe, ubwo ngubwo aya makuru turakomeza kugenda tuyabakurikiranira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Andi makuru rero tunyarukiye gato mu mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira rero hano ndi kubona amakuru agiye atandukanye. Hari amakuru masasa kuko hari ibyemezo bikomeye cyane byafashwe na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa Kinshasa. Uyu nguyu bamwita Jean Kipurusi, yafashe ingamba zikomeye ziteye gute rero. Ni Jean Kipurusi wavuze ko prison centrale ya Uvira igiye kongera gufungura. Ubwo ni ukuvuga ngo prison centrale ya Uvira cyangwa se gereza nkuru ya Uvira igiye kongera gufungura, nyuma y'igihe idakora, kuko M23 ikimara gufata iriya gereza, nako ikimara gufata uriya mujyi wa Uvira, amakuru yerekana ko n'imfungwa zari muri iriya gereza zahise ziviramo ziragenda, ndetse kugeza ubu nta wundi muntu wari wagashirwa muri iriya gereza. Ariko ndi kuvuga mbere yuko M23 hava. Nyuma rero hagarutse mu bugenzuzi bwa leta ya Kinshasa, hashize iminsi guverineri Jean Kipurusi aravuga ko iyi gereza igiye kongera gufungura mu rwego ngo kwimakaza umuco wo kudahana. Ubwo no kuvuga ngo abakora ibyaha mu mujyi wa Uvira ngo bagiye gutangira nabo kujya bashyikirizwa inkiko ndetse bagafungwa. Jean Kipurusi akavuga ko ari no mu rwego rwo kugarura inzego za leta cyangwa se ubugenzuzi bwa leta mu mujyi wa Uvira. Niko amakuru akomeza kugenda abyerekana. Icyo yise le gouvernement provincial de ngo c'est l'autorité provinciale, ces mesures s'inscrivaient dans la volonté du gouvernement provincial de renforcer l'état de droit dans les parties du Sud Kivu, notamment les juridictions d'Uvira, Fizi et Mwenga. Urumva ko gereza bayifunguye ngo mu bwego rwo kugarura ubutabera muri ibi bice, ariko ntago yafunguye gereza gusa, ahubwo n'inkiko zigiye gufungurwa, kuko abacamanza bose nabo bagiye kugaruka muri Uvira. Ubwo abari barahunze bagiye kugaruka gusa muri Uvira. Amakuru ari kwerekana ko abasigajwe inyuma n'amateka bari kwitotombera cyane buno buyobozi, bari kuvuga ko babuze umuntu wabo w'ingenzi cyane witwa Patriarche Mukuninwa Tusambale. Patriarche Mukuninwa Tusambale ngo hashize iminsi 5 yarashimuswe, kandi aba basigajwe inyuma n'amateka mu mujyi wa Uvira bakavuga ko yashimuswe. Abo bakeka bamushimuse ngo harimo Wazalendo cyangwa se igisirikare cya Kongo, ngo ntago bazi icyo bamuziza rero, dore ko muri uyu mujyi wa Uvira hamaze n'igihe hakorwa imikwabo yo gufata abantu ngo bakoranye na M23 ubwo yerekera muri mujyi wa Uvira. Ese uyu mugabo witwa Patriarche Mukuninwa Tusambale yaba ari cyari kuzira ko basigajwe inyuma n'amateka muri Uvira, bari gusaba ubuyobozi bwa Jean Kipurusi ibisobanuro n'inzego z'umutekano. Reka dukomeze rero, niko amakuru akomeza kugenda byerekana. Ubwo basigajwe inyuma n'amateka muri Uvira ntago bishimye rwose, bari kuvuga ko batamerewe neza nyuma yo kubura uno muntu wabo. Ku rundi ruhande rero reka tujye no mu yandi makuru agiye atandukanye. Hano hari ikintu amakuru ari kunyereka, reka wenda tunyarukire gato mu gihugu cy'u Burundi mbere yuko tugaruka gato mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihugu cy'u Burundi leta z'umwe za Amerika zagize gutya zemerera igihugu cy'u Burundi cyangwa se ubutegetsi bwa CNDD-FDD akayabo ka miliyoni zisaga 129 z'amadolari. Aya mafaranga rero ngo Burundi bukazayakoresha mu gisata cyangwa se muri secteur y'ubuzima.
Leta z'Ubumwe za Amerika zihaye Burundi miliyoni 129. Bivuze iki rero? Twagiye tubona ko mu bihe byatambutse ntago Burundi bwari bubanye neza n'abanyamerika, kuko abanyamerika bari no mu bari barafatiye Burundi ibihano. Bari barafatiye Burundi ibihano by'ubukungu n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ibi byanateje ikibazo cy'ubukungu mu gihugu cy'u Burundi no kubura amadevize no kubura ibitoro n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu bari barafatiye rero ibyo bihano u Burundi harimo na Amerika. Ariko niba Amerika rero yatangiye nanone gusubukura inkunga yahaga igihugu cy'u Burundi, ikabibahaye miliyoni zigera ku 129 mu gisata cy'ubuzima, twavuga ko wenda Amerika itangiye gushiramo inyorosho kubigendanye n'umubano wayo n'u Burundi, cyangwa se kubigendanye no kuba yatera igihugu cy'u Burundi inkunga nk'uko isanzwe itera inkunga mu buryo bw'amafaranga ibindi bihugu by'insuti yazo, yaba ku mugabane wa Afrika, muri Aziya. Amerika iha ibihugu byinshi inkunga z'amafaranga bagomba gukoresha mu iterambere ry'ibihugu byabo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko Burundi bwari bwarakomanyirijwe, ariko izi miliyoni 129 Amerika yahaye Burundi byo murumva ko zifite icyo zivuze ku mubano w'u Burundi na Leta z'Ubumwe za Amerika, ushobora kuba wenda watangira kugaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa ibi birasaba Burundi rero kwipakurura Abashinwa n'Abarusiya, kuko ntago Abanyamerika ka gripe karacyarimo, bajya bakorana cyane rwose, bajya bakorana cyane. Ntago Abanyamerika bajya bakorana cyane n'abantu bakorana n'Abashinwa n'Abarusiya, ngira ngo ibyo ngibyo musanzwe mubizi. Hano rero ndacyareba andi makuru kugira ndebe niba ntayo naba nsize inyuma, kuko uburyo mba nayateguyemo hano hari igenda hangara tugasanga hari ingingo y'ingenzi ntabagejejeho. Ntago ndi mudasobwa, nanjye ndi umuntu bibaho. Niyo mpamvu rero mba ngomba kwitegereza rwose kugira ngo hatagira amakuru na make yancika, kugira ngo mumenye igikomeje kujya imbere. Reka duhite twigira rero ku yandi makuru ari kuvugwa muri Afrika, ubona ko ibintu byongeye gukomera hagati y'igihugu cya Eritrea n'igihugu cya Ethiopia. Ibi bihugu byigeze gukozanyaho mu myaka yashize ndetse yashize igihe, ariko amakuru ari kwerekana ko intambara ishobora kongera gututumba cyangwa se kongera kubura hagati ya Ethiopia n'igihugu cya Eritrea. Barapfa iki kuri iyi nshuro? Nibihe bibazo bindi biri kugaragara hagati ya Ethiopia n'igihugu cya Eritrea bishobora no guteza intambara? Reka aya makuru nyagusomera ukari rwose, ntacyo ngabanyijeho nta nicyo nongeyeho. Ethiopia yongeye gushinja Eritrea kwigarurira ubutaka bwayo no gushyigikira imitwe yitwaje intwaro. Ethiopia irashinja Eritrea kuba Eritrea yongeye kwigarurira ubutaka bwayo no gushyigikira imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwa Addis Abeba. Ivuga ko ibi bikorwa ari ukuvogera ubusugire bwayo, nk'uko bigaragara mu ibaruwa yanditswe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ethiopia. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ethiopia bamwita Gideon Timotheo. Mu ibaruwa igenewe mugenzi we wa Eritrea Osman Saleh Mohamed, havugwamo ko ingabo za Eritrea zimaze igihe ku butaka bwa Ethiopia, kandi ko bagiye baha ubufasha bw'ibikoresho imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Ethiopia. Hano rero harimo urujijo, kuko mu ntambara ubutegetsi bwa Ethiopia, uriya mugabo bamwita Abibu Ahmed, niba ari Ahmed Abe, ahanganye n'aba barwanyi bo muri Tigray bari baramwigometseho, barafashe n'ibice byinshi. Birazwi neza ko ingabo za Eritrea zafashije cyane ubutegetsi bwa Ethiopia mu guhangana n'aba barwanyi bo muri Tigray bari bagiye gufata rwose umurwa mukuru wa Addis Abeba. Hano rero Eritrea ukabona ko yafashije guverinoma ya Ethiopia kurwanya abanyatigray bari bayimereye nabi. Ariko nanone ukibaza se bigenze gute mu kanya uburyo no guverinoma ya Ethiopia yatangiye gushinja Eritrea ko noneho ngo yatangiye kwigarura ubutaka bwa Ethiopia no gufasha imitwe yitwaje intwari irwanya buno butegetsi. Muri politike rero na diplomasi nta nshuti ihoraho, nta n'umwanzi uhoraho, biterwa naho inyungu zigeze. Addis Abeba ivuga ko ibiheruka kuba birimo ibyo isobanura nko kwiyongera ku rujya n'uruza rw'ingabo n'ibikorwa bya gisirikare bihuriweho n'inyeshyamba mu bice biri hafi y'umupaka, ari ibikorwa by'ubushotoranyi birenze urugero. Yongeraho ko imaze igihe isaba ko kuvogera ubusugire bw'igihugu byakosorwa. Iyo baruwa ivuga ko Ethiopia yasabye ku mugaragaro ko ingabo za Eritrea zahita ziva ku butaka bwayo, kandi bagahagarika ubufatanye bwose n'imitwe yitwaje intwaro. Hagati aho ariko Ethiopia ivuga ko yiteguye ibiganiro ndetse no gushaka igisubizo cy'iki kibazo n'ibindi bireba inyungu z'ibihugu byombi, birimo ibibazo by'amazi no kugera ku nyanja binyuze mu nzira ya diplomasi. Eritrea yamaganye ibyo birego nk'ibyo mu minsi yashize, yo irabyamagana. Mu cyumweru gishize Minisitiri w'itangazamakuru muri Eritrea bamwita Yemane Gebremeskel yavuze ko ubuyobozi bwa Ethiopia bwashimye
bwashimye mbere ingabo za Eritrea mu gihe cy'intambara iheruka n'umutwe wa TPLF, ibyo nabibabwiye, ariko ubu bukaba buri kubashinja ibinyoma kugira ngo buhe impamvu amakimbirane ashobora kuvuka ashingiye ku gushaka kugera ku nyanja. Eritrea ntiyigeze isubiza ku mugaragaro iyo baruwa yavuzwe haruguru ku tariki ya 7 Gashyantare uyu mwaka turimo wa 2026. Umubano hagati y'ibihugu byombi wagiye uba gatebe gatoki mu bihe bitandukanye kuva intambara yo ku mipaka yo mu 1998 kugeza mu 2000 yarangira, aho gushinjanya ndetse n'ibibazo by'umutekano ku mipaka byakomeje kugaragara. Murumva rero ko ibi bihugu rwose nabyo bigiye gukozanyaho hatagize ikibango byicare bihoshe aya makimbirane. Reka turangize kuri aya makuru avuga ko umunyamabanga wa ONU ushinzwe ibigendanye n'umutekano n'amahoro, uyu bamwita Jean de la Croix, yamajije kugera mu burasirazuba bwa Kongo, nako yamajije kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo n'umugabo ukomeye cyane muri ONU, ubwo tugarutse muri Kongo no muri aka karere, ariko tugiye guhita dusoza. Akaba ari ushinzwe aferi z'umutekano n'amahoro. Yageze muri Kongo rero, ariko yabanje Kinshasa, hagiye kubonana n'inzego zitandukanye za guverinema, akanabonana n'abandi banyapolitike batandukanye barwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi, ariko noneho ndetse bivuga ko ashobora no kubonana na Kiliziya Gatolika, ariko ku rundi ruhande akahava Igoma. Murabizi ko ari umurwa mukuru wa Alliance Fleuve Congo 23, ubwo azaba agiye kubonana n'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo. Hari amakuru ari kuvuga ko aje kugira ngo aganire n'izi mpande zombi uburyo ibiganiro byo ku rwego rw'igihugu cyangwa se dialogue nationale yategurwa. Ubona ko yatangiye kuzamo ibibazo kuko Tshisekedi atifuza ko Alliance Fleuve Congo na Kabila babizamo. Ibi ngibi nakomeje kugenda mbibabwira, nubwo hari abanyapolitike muri Kongo bagiye babyamagana, ariko kuba Jean de la Croix yagiye Kinshasa akaba agiye n'Igoma, hari amakuru ari kwerekana ko ashaka guhuza cyangwa se ashaka kugira ngo Alliance Fleuve Congo na Kabila nabo babe bajya mu ibi biganiro. Ariyo mpamvu yabanje kujya Kinshasa kugira ngo aganire n'inzego zirebwa n'icyo kibazo, ariko akaba agomba no kugigoma guhura n'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo kugira baganire kuri izo ngingo zigiye zitandukanye. Reka aya makuru tube tuyasoreje hano. Njye ari Claude, iyi ni Inkuru Mpamo official. Mukomeze mudusapotinge mukora subscribe rwose kugira turebe ko twagera ku 5,000, tunazamuke tugere ku 10,000. Mukore like bino biganiro kugira ngo mukore like muri aya makuru. Nturanyise kino kiganiro udakoze like, kuko bidufasha gutuma Gogo idukorera recommendation aya makuru yacu akagera ku bantu benshi bashoboka. Mukoresha bino biganiro musangiza abandi, ubundi muteze imbere ino channel yanyu y'Inkuru Mpamo official. Nababwiye ko ari channel yanyu kuko nanjye ndahababereye rwose, nzajya mbagezaho amakuru atari ivumbi, yaba y'imirwano, yaba itegurwa ry'imirwano, yaba intambara za politike na diplomasi. Nyabagerezeho igihe, nubwo rwose hari ibintu nkiri kubaka ubona ko nabyo binsaba ubundi bushobozi, ariko kubw'Imana byose birashoboka. N'abadutera inkunga kandi mwabikora mu bundi buryo. Uwiteka akomeze kubana namwe kandi abaha umugisha. Ubwo ngubwo mbizeza ko anytime ndi bugaruke mbageza andi makuru mashya. Mukomeze kugira umunsi mwiza.